A sada spektakl. 1960. godine na šahovskoj olimpijadi u Leipzigu koplja su ukrstili novopečeni svetski šahovski prvak Mihael Talj i legendarni argentinski velemajstor Miguel Najdorf. Talj igra belim figurama, otvara partiju potezom E4, Najdorf odgovara sa C5, na tabli imamo oštru sicilijansku odbranu, u nastavku Talj razvija skakača na F3, a Najdorf spušta pešaka na D6. Talj sada zahvata centar da bi došlo do razmjene pešaka na tom centralnom polju D5, a zatim Najdorf izbacuje skakača na F6 sa napadom na pešaka, koga Talj brani razvijajući skakača na C3. Usledilo je spuštanje pešaka i na E6, na tabli imamo sicilijansku odbranu, ševeningensku varijantu, Talj razvija lovca na E3, Najdorf sada igra svoj omiljeni potez A6, a Talj odmah igra F4, ubacuje svog pešaka u napad na kraljevom krilu, a Najdorf spušta pešaka na B5 kako bi kontra napao na daminom krilu. Plan Najdorfa je ovdje veoma jednostavan, želi da napreduje pešakom na B4, da napadne skakača koji će biti primoran da se skloni, a pomeranjem tog skakača prestaje zaštita centralnog pešaka na polju E4, tako da Najdorf u nastavku uzima tog pešaka. Iz tog razloga Talj igra dama F3 kako bi dodatno zaštitio svog pešaka, no Najdorf izbacuje belopoljca na B7 sa novim pritiskom na tog pešaka, obnavljajući pretnju da spušti pešaka na B4. Iz ovog razloga sada Talj razvija belopoljca na D3 dodatno štiteći svog pešaka, a Najdorf razvija svog drugog skakača na D7. U narednom potezu Talj rokira na kraljevom krilu, a argentinski velemajstor razvija crnopoljca na E7, planirajući da i on uradi to isto. Talj sada gura pešaka na A3 kako bi sprečio upad protivničkog pešaka na B4, Najdorf rokira, a Talj odmah koristi priliku, postavlja damu na H3 sa pogledom na slabog pešaka na H7. Najdorf sada razvija damu na C7 kako bi ojačao kontrolu centralnog polja E5. Talj sada centralizuje topa, a Najdorf upada skakačem na C5. Ovo je sada treća figura koja napada pešaka na polju E4. On ujedno napada i belopoljca. Od ovako ogromnog pritiska Talj se brani povlačeći crnopoljca na F2 i štiteći topom pešaka na E4. Ono što se Najdorfu sada preporučuje na ovoj poziciji jeste da skakačem uzme belopoljca na D3, a nakon te razmene da postavi topa na C8, a zatim drugog topa na E8. U tom slučaju bi crni imao jako solidnu poziciju. Međutim, da se vratimo na originalnu partiju, Najdorf na ovoj poziciji sprovodi udar spuštajući pešaka na D5. Ovaj potez je gruba greška. Talju između ostalog ovaj potez dozvoljava da odigra E uzima na D5 i da otvori dijagonalu opasnom belopoljcu. Međutim, naravno, Najdorf koristi priliku i skakačem uzima tog belopoljca, ali na uzvratno uzimanje pešakom crni tek sada vidi koliko je pogrešio. Problem za crnog igrača na ovoj poziciji je što je veoma loše po njega da skakačem odstrani pešaka na D5. Za slučaj da on odigra skakač uzima na D5, Talj bi skakačem upao na E6 sa istovremenim napadom na topa i damu. Crni bi naravno bio primoran da pešakom uzme, međutim u nastavku Talj igra dama uzima na E6 šah.
Nakon povlačenja kralja na h8, talj bi skakačem uzeo na d5, a na uzvratno uzimanje belopoljcem bi damom odstranio lovca na e7, nakon čega bi došlo do razmene dama. Crni bi mogao dodatno topom da uzme na f4, a talj da odigra top d7 i u nastavku ima ogromne šanse da igra na pobedu u ovoj partiji. Videvši da je pogrešio, Najdorf na ovoj kritičnoj poziciji se odlučuje da ne uzme skakačem, nego uzima belopoljcem. Talj sada skakačem uzima na d5 i opet sada imamo parodiju na temu. Opet crni ni u ovoj varijanti skakačem ne bi smeo da uzme na d5, jer talj opet ima upad skakačem na e6 sa napadom na damu i topa, gde u nastavku partije, nakon što talj uzme damom i da šah, nakon bežanja kralja crni ostaje bez jedne lake figure. Vraćamo se dakle na originalnu partiju, dakle ni sada talj ne može da uzme skakačem na d5, pa bira da odigra uzima na d5, a talj odmah koristi priliku, s obzirom da je crni izgubio kontrolu polja, f5 i skakača postavlja na f5 sa pritiskom na g7 i napadom na crnopoljca. Najdorf sada beži lovcem na c5, želi da uđe u razmenu figure i da smanji napadački potencijal svog protivnika. Međutim, nakon što talj odigra d4, Najdorf sklanja lovca na a7. Talj sada upada lovcem na h4 sa napadom na skakača i planom da razruši pešačku strukturu oko kralja. Najdorfu takav ishod ne odgovara, stoga beži skakačem na e5 i upada pravo u čeljusti topa, jer se talj odlučuje za potez. Top uzima na e4. Nakon što Najdorf uzvratno uzme pešakom, talj nastavlja potpuno neočekivano. Lovac f6 želi po svaku cenu da sruši rezidenciju protivničkog kralja. Najdorf je sada u problemu jer ne bi smeo pešakom da uzme na f6 zbog pretnje mata u dva poteza. Zbog toga, naravno, Najdorf ne sme da uzme pešakom tog lovca, ali neće moći da spasi ni svog pešaka igrajući g6, jer bi usledio epski mat upadom skakača na h6. Najdorf naravno vidi sve ove varijante i u očajanju u nastavku igra dama b6, prepušta talju da uzme pešaka. Talj igra lovac uzima na g7 sa napadom na topa. Najdorf sklanja napadnutog topa na e8, a talj povlači nazad lovca na e5, prepuštajući to polje svom skakaču. Najdorf sada postavlja damu na g6, međutim talj nastavlja sa skakač h6 šah, na bežanje kralja na f8, gura pešaka na f5 i ovo je posljednji potez u partiji, nakon čega je Najdorf odlučio da se preda. Ovdje se radi o tome da u nastavku partije bi crni pobegao od ovog napada sklanjajući damu na c6, a talj bi odigrao kralj h1 kako bi se zaštitio od poteza top uzima lovca na e5, pri čemu pešak ne bi mogao uzvratno da uzme, jer bi taj pešak bio vezan. Pored toga sada crnom u nastavku preti da talj skakačem probije i uzme na f7 i da pokrene odlučujući napad uzimajući damom na h7. Crni bi od ovoga mogao da proba da se odbrani igrajući dama d7, pri čemu će sada štititi pešaka na f7, međutim talj ima nastavak dama g3,
sa planom da u nastavku dovede svog crnog poljca na d6 da šah i matira svog protivnika. Naravno, da bi se crni spasao od tog sigurnog mata, morat će da žrtvuje svog topa, ali nakon ovakvog nastavka pozicija crnog je i dalje beznadežna. Naravno, ako se vratimo nekoliko poteza unazad, crni ovdje ima mogućnosti da svog pešaka zaštiti igrajući top e7, no taj bi jednostavno gurnuo pešaka na f6 sa planiranim upadom dame na g8 i protivničkom kralju ne bi bilo spasa. Najdorf je sve ovo vrlo dobro video i zato je odlučio da se preda već na 26. potezu. To bi bilo sve što smo pripremili u ovom videu, vidimo se uskoro sa novim partijama, pozdrav i sve najbolje.